kandi twine ikiganiro kikuru ikiganiro nk'abanya-Uganda abebembezi b'abantu kandi twenda kutera tochi akiro cy'abacyara ikiro cy'abacyara icyanyencyakare abo kuba twine omucyaro mwembezi kandi omunya-Uganda abo kuba Uganda neyigita amahanga g'ensiyona okuzaguza ekiro cy'abacyara International Women's Day ensiyona irimo abacyara nekizaguza ekiro kikuru eki kikatiibwaho kita kine history mpango Uganda nemwe ahanse zigenzenzirebe empinduka mpango mbikwate n'abacyara economic empowerment liberation n'ebindi abakazi bwahati nibaridinga everywhere and ngozona globally abakazi bavuga enyonyi n'ebijungizo bakora n'ebintu bingi na hano yaharo kare abakazi hati nibajwanga umukore imyuga itari yemwe nemwe nibakora buri kimwe cyona actually hariho a slogan that is common kugira ngo what a man can do a woman can do better. So nabo echo ntwenda turebe echo kubanza abakazi bahindwire ki ahantasi y'amaka abahindwire ki ombintu byone barukora abo iki kire kitushemiye kucejumbira munebindi ndi Vincent Mujuruzo mu studio ine mu Honorable Loyda Muhimbuura unomwe bembezi aharurengo rwa district ni red councillor wa kajote kine no wene cyo kubasa gukora kandi abacyara bine cyo bari bakora twakwakira Honorable banzo namusi yabo kutureba TV West baronga yabaramutebe kansa wa programmeji nyenda kubanza kusima ruhanga ahabwizoberi n'amagaragwa tuhire kandi nyenda kuramusa abakutureba twe bona cira mununga abanyarubaya abundi kwebembera hamwe na mbara yona kandi nyenda kwendeza abacyara ekiro kirungi cyanye ncyakare ibiro 8 ukwakashatu bulijo n'ekiro cy'abacyara umunsi yona mbweni mbendeza okubaje okugwaje byona mbwenu nyencyakare ekiro cyabo. Yes nekintu kikuru munonga nkabacyara nango kire cyo mwe nuba nojuti cyaza mukabashija bonka no ibuza why then abashija munimwe nimba muri yoko nimbuza bishabo nje kitu kitaro no kine cyo cy'abacyara so twine hono mwami abo kuba ntugenda hamwe kikwena unabwa bamwe basigara inyuma munonga umwami bakashaba Rogers twakwakira we bari kubaha ramusi abo kutureba TV West ndakora musya abaturikize okucara munonga family yanje mchara wanje besa katukunda nabana banje Konani and Benita ngarikenya chire abanyarubaya abukuba enchakare turi mu cyoro cyukuru cy'abacyara nicyo barebera naramusi ya mchara wanje songo atakangwa atakubi atakandi kutanyendeze cyoro cyukuru enchakare ni mwendeze cyoro cyukuru cyurungi so enchakare ni nyenda zumuciye mu katebe kansa ungabona rebo Loyda yazire ngo abashija tateka baturekere mu akubushisha so ninyendeza abacyara umuyanga ryona icyoro cyukuru cyurungi yabare mnonga now yenda kutandikana Honorable being ready and leader bibirebyo nko mwebembezi w'abacyara arengo rwa district kandi ubuhabuzo boyine n'ubwinji oyebembira abantu n'umanye kuba kwatona ki ecyo kubanza abakazi bayambere ki omuntu nguka yamakana n'umuntu nguka yihanga enshonga bwenki tushime kwa ntuzaguze cyoro cyabo iki izoba yanyencyakare Uganda ubwe bare munonga nakusembere kankusima gundo murundi nienda kusima president witu Yoweri Museveni takagambira kintu cyona ekikukwata abacyara abo kube myaka yahwire ubwebembezo bwabire buruho abacyara bakaba batwara nkabusha ushanga nibo banaganke nyuma nkoko batakubikiriza kuzomu organizations nkezo imirimo nkejo unga kuyizere yakireba yamanguni abacyara tubasa kugezahinduraho ahantunguka y'amakagitu nangona nihanga ryona mbwenu nyenda kubamanyisa ngo ito abacyara
turi nko musinge gwa makagitu abo kuba oyire cyo kugira ngo tuzara tutekaho abana konka nitwe tuzana ho muzana umuhango kugira ngo twakuza abana omico shemiri abana twakwatiraho bishe ukubashomesa abana bitu bashoma ahabitu abira ukoshanga umukazi nayenda ngo mushija bene we yahera school fees abana bene we yashaka bene we yakora buri kimwe then ushanga umucyara we no kuteka kagabura konka hati ubwa hati Nora Museveni president witwihizire yatekaho ebigombe nangwa kagira ati nkore ebigombe ningashe bina abashija babitahemu ati kuba bitahiremu cyakora makuru munonga ako mbigombo umwe tukubika sente cyonka konka nibahaburana basha ushanga nibasorovinga ishunga zo mumaka domestic violence byo bworo na chiso entunguka yagenda umisho abo abacara so abacara tuzanumuzana umuhango turondana sente ati kutukurwa ngo mu kigombe ngomu ushanga tuyine sente ezo ziyamba okushomesa abana aho mushija yaremwa ushanga umucara nakwata ebitabo tubiriho school fees tuziriho uniform nachi konka umucara kwa kuruga kuri ayijana ka sente akuyeho mu kigombe ushanga nakwataho ahariyebyo so ushanga amaka gatunguka so ni shabangu tugumize mutwore tutyo abo kuba ekaye tungukire ihanganire bari tungukire umwana yashomere omuka na yashomera ihanga ryona hati nkanyomwe bembezi wabo Hon Loyda oku ngakura embere ketabonireke kunga nagezaho abazire banje bashomesa nagezaho nashoma namani tiraho mutuma ahabwe bwambo mama yabiri nangambira ko mucyara so nindeba ngo ahinashikire nebinkozire na family yanje okunji tuire okunji ndi kugitwariza nindeba ngo nkozire ikintu cyahango gwatanisiza no mushija wanje okukuza abana bitu so nyenda ngo buri mucyara mbwe nkabire nishaba buri mucyara abenkanye ngebindi gukora mbwene nibyinji ebinkozire nyowe ngo mucyara kabanza nabikorera family yanje then hati kunabire omwebembezi hati nabikorera buryo umwe yes so role model of course ecyo no gamba ni kikuru honarebo kandi of course ko kuwagamba nko mwebembezi omucyara hati oriyo mbiti bibiri you can advise as a leader but at the same time nko mucyara now ecyo cyukwika abamu batera musamu bataho mukabwincha abacyara hatushanga bamwe bayenda gutwara ngo nchempowering abacyara kusiga bashisha kandi okimanya ko kuwakigamba oriyo mukano gimanya mwagira mo kunyururana tumukuzahare domestic violence nyingi zikore twara inejo zire tukugira ngo batangira hati iyo nko muntu oriyo cyo kurebero cyo kugira ngo ukwatanisa nukwetagwa so no habura cyabacyara abarukuta bakagira ngo iki nekiro citu bakenda kukireba nk'ekiro icyo kugira ngo izoberyo umushija teke hata hakaza mu kwakuruzo kashanga mwe bari pinga abo kugira ngo bari barutwaza umuringo gundi so what is your advice abantu abarukuteka teka ngo izobere kuri rahike nyowe owanjye tindateke it's my day what do you advise we bari munonga cyane kibuzo kirungi kandi ntigendo anse yidahe neza kugendo wabacara batahi banje icyo kubanza umucara nayo ayine kwehe kitenisa kandi aherezo mushija ekitenisa kwara aherezo mushija ekitenisa no mushija naje kucyumuhereza so wano mangu ukarwa uhashona nyoko wazo umushija abagandane bagira ngo agenze kufumba yaza kuteka tikuteka konga nebindi na nabigambire mwene byo kuparticipatinga on family konga ngecyanyi cyakare umukazi takubasa kwemerera akajangwiriza nanye kambi yame umushija wanje ateke apana ahobwe ninyenda ngo tuba surprising tuteke emere nungi eri kukira nebiro binde bitutwire tuteka aho kane kiro kitu twine kukishemererwamo hawo kuba abinji nangwa
habiro bikuru ngebe byito nushanga bamwe ni babateramo ushanga family zatabanguka ahabwe shungejo yo kuja ngo umukazi yayitwaramu ngo wamani ahabwe ciro cyukurecho takuza gukora imirimo takuza apana so bahendera bajiro mu kurwana umushija girekenega so ninyenda ngo bacara mwe abangwe n'abampurikirize bagenzi banje nyicyakare n'icyo cito ni manyangu bareo baza kutijaguriza katakwi tihanu yambara konkanisha bangu wachi manyiro kajongo kiro cito ninyecyakare umushija wanje n'abana banje kamba tekere izobe ryo musibe mushemererwa mbweno then murengo kuri yarengaje mushitame mu planning nangwa mwegarukemu mwebuze umwaka gwahwire kwiha ekiro cy'abacyara ibiro 8 byo kwa kashatu umwaka guriya uguhwire kwika hati to achievinga ki ninga shitu tuongire boki aha bintu byite bitwine umufamire yitu tuongireho ninga tuferirwe weki so kibe kiro cyo kumanya ngo ushimwe kugira icyo kozire umufamire yawe nko mucyara yabere mnonga honare twine studio omucyara Loyda Charkunda Red Council habwaro ba sub county umurumbarara nko mucyara kandi ko muhembezi ati izobe nizo barakuru munonga abacyara out there aho muri no kugira ngo tubane tumanye icyo turakora izobe rutakabizo bari abacyara mu mwaka kashanga yargaho tagataga kwa maka yargaho imponda no maka kandi yakubene bane ubwe ne waho izoberiyo so akine binyi byo kutuganirira tukimwinaha tuzakuruga zo kubashahina mu studio ijya TV West kandi twena utumanye ishiceme kwa ntukora mu studio twine muno mwami bakashaba Rogers ugunangwa publicity wa NRM ninga show byo kumanyisa no kuzanza amakuru umuruba ya sub county abo kibine cya NRM naho tumwinaha uyo mushija ori mushija nyineka uyu mucyara uyu nabana uyu mushabu journalism some men think ngwizoberho kwena ko kubagaruze nyuma kandi rikika hatoshanga mu ba despising so what is your advice abashija abarukure bizoberiyo ugashanga mwenu takumanya nicyo ninga abandi bagezaho instead izoberiyo kutera bakazamu and meanwhile na no babuzo baza kwabura bakaza abaryumaka because as a family head ariho kose me kuba no reba kandi nuko abantu bashime kutwaza yes yabari umwamuzuruzi kandi umwana wanje nenda arabantu abaturikiza nga babiri honare babana tabamanya and umwana wanje engineer John Hon Muhimbuura na baturikize so nimbakira aturikize kandi natureba they go hand in hand yes so mbenu echo kubanza amuzuruzi wambuze cyuruzi izobera nizo barya nchakari nizo barukuru munonga ahamagara giti twena ka family echo kubanza nyenda kushobora kuya igikigambo omucyara libro ne mushobora umutandika ranga kuyahirize kwanga umushija akaharubye mishwa bubonire munonga mureba n'abazungu n'ababirambura akarumwe bintu bingi byo kushemeza kongo mushija kabata kashikaka ranga yashoberwa ayibuza ekizo byumushije gushika n'iki libro negera ngo yamugwejegeza yamwihamoro bazu yamukoro mucyara omushija kuyagire kusimuka yareba ekintu cyurunje munonga harubazurwe biburi negera ngo mushija kasheka narango biburi yasheka mwena omukazi ranga kamutwangira ukutushemeza echo nekintu cyukuru munongo mukazi kumushango muka nabarye cyumuri nabarye kintu ekiri kushemeza so abashija nonyezere pavure munonga abashija abacara banyu nyenchakare mubarebe nk'ikintu cyurunje munonga nk'ikintu ekiri kubasa kutushemeza na munonga twaturiwe mu family zitu ekindi twinubire buke muzuruzi na nyendo nyikiruzi ubundi Loyda na basorta rugamba kungana nyenda ngo kushabe abacara barubaya nyenchakare nibaza kuzaguzaje
ikiruchukuru cyabo abo kuba hariyo development ezibintu zikorwa kandi zikozirwe omucyara Loyda tunomushuka Noreba development tentungu ko munyanko it is physical, tangible and visible. Nerebeka kandi kwa entungu kateka aba spiritual nabo ico nibabireba so hati nitekateka ngo abamwe nibabaso kuzaguza babatinde development ombyanga byabo nari ntunguka babasagwa baza kuzaguza ikiro kikuriye kikonka batara happy konka nyo nitekateka ngo abacara banje barabaya ncyakare baza kuzaguza gikiro kikuri cyabo wa arabaya nese ya eyabiri yomere itwa bitu batinde mwiza okoshango mushana inkomuro kugwa bunenero oyo munyarubaye cyo gamano cyo yo munyarubaya tenkuru na tatenkuruza n'abanyarubaya so okoshanga abanyarubaya no batahamizi nturugabo nenero tuzitaranyanja kutahamizi umbwira bwo mushana izuba yona tukurengo izuba nirenga so kongata indugambira abanyarubaya korga Loyda ayija ico kikakoma kandi cyagaruka kubaho twaba tukine Loyda yamwinisha abahanga utuyambe utere Loyda ubuhangazi abakiryo munsi umwe abanza korora abantu ebyariyo nabakorera akabantu bingi ati no mawe ci atabigambiro mu abo kuba abantu nibamba bireba nibamba manya bamba azo mweno utakwetaga kumano ilo muntu mutchurunju kwegambaho konka abanyarabaya bacimanya nimbasako biraba mukace dene tunaje ejo kubanza arabaya muzuruzi nimango muko kurusingo zayo ne hasa hanta tine murongote hatari umurongote naguma atari network to futera mu kesi ate ko kumutera ihango aronda hoshimirire kujorota which means wo information yo kwenda kumhereza ejo to kubasa kujimereza Loyda kwizire yarewe igero problem yitu yarwaye so ahindu kugambira muzuruzi omororobaya nubwo kuburyo mu nda y'ikitanda nutere esumu umuntu nagikwata so onarebo nyenda kwebaza omuryecu echa kandi echamiza nakigamba katuzabya amagara n'ikintu kikuri munonga mucyaro gunusha akashoma bushaho mwe nabwo kushoma bushaho nakwatwaho munonga yakumirwara akashanga imbazi tarmu yakumirwara akashanga barwire nabavyama hasi ibyo bimukwataho munonga akori rero baya yagaraka yayambuka yazana kashare akakashare irwara ryarubaya akarereze rya kashare akabatwara imfarasi bakabahe bitanda kungata babaha imfarasi Loyda ati mwe government yahire bitanda kandi tutategereza government kuza kureta imfarasi nyoka kwate imfarasi ngerenta njitware abanyakashari yakwate imfarasi yagita pick up yagitwara abanyakashari ati ejo nureba ngo byamagara ariyo nabikora hatka tuzari education robaya muzuru zikora utakuchimanya ishomero rya Chamatambara ndio rusingire mbara district nangwa nambara state rwasa kuba gisingire abo kuba abana bona bakije mu first grade tinu mwana second grade UPE yes Chamatambara so ati itwenga abanyarabaya nutureba ngo hato mu Uganda yona abo kuba na hato wabuza president Museveni na minister education Janet Kata na manyangu Chamatambara ni singire so irishomero rya tembo ya Janet hatecho ni chomanyisa ngwito abanyarabaya nyenchakare ntuzakuzaguze kiro kikuru cy'abacara tutwine nako Enshonga kandi ikintu cyo kushasha abantu n'imihanda no kuriya muzuruzi titujya mukaparaki kakurumuka yenako ngamvuga ibitoki byambu robaya mbere tabar mutakagari konka oshanga ngo waza kwikaba harwe egari ya pajinka munana ono komore bitoki ukaza kuronda makanika kakakukishoka kuri bitoki Loyda kwizire yarengo cyo ndikiza ubuhanda bwono bw'ibyaro tina kahanda kuko basa kuzibikira immediate rogu na yarunzire gureda yatiremo amashita akahanda bakakora kandi ureba ibyo ni biwaragamba omwamba kashaba actually tinkumanya kereriye mu projects zori no gamba njye no bishikandi kani no tunjira wabireba ni yejo uyo bari kuturetera mwana ushogo wacireta no ho ninjira no mureba so ebitiriyo ntugamba ibyo nebikorwa biriyo nebirebeka so kandi kawamureba
now hati ebyona ni bane bya affecting abakazi na munonga abakazi no amarwaro no bakuzara no bakoraje abakazi no bari kutamiza umuzuru so omukazi warabaye shaheji Loyda kwasire n'ikondo zone zabire zifire yaje gutakatereza government n'ikondo zone yazunduza ezabe zifire zone ya leta bamakana emyaka 10 n'ikondo bafire ya leta bamakana kata yindi kutugambira umurimbara district umumizozi twine mu miliyoni fili so ninyenda kugambira mu bitoro baya turiyo mtureba yiturukuza konka najya kagamba kwipenda gamba zona kondeza yo Amerika njano ziri no bireba ngo nubwineze turiyo tugamba ubundi abandi bagamba bajya muri internet konka ibintu bituru kugamba abanyambara ndivyo babateraho mwabire bare aho ni ubara ejo mato bwe yamugirira baya nikansara warubaya muzuruzi utagaje munda yo natahamije nagente nagabantu so norengo ruya muzuruzi umuntu wasize kumanya ibintu nkibi akakora abantu onga nubara nakora abantu tubakusima batakusima na Yesu mu maka kora byahereza muhuru konga ari kigambo cy'indukunda kiri mu Matthew chapter 2 verse 1 nikigira ngo Herode kwiyamanyire ngo Yesu yazarwa yayeraricyara konka nobwere yayerarikirire ranga ime plan marika yagamba Yosefu atokwato umwana ubwo muyiho museji umutware Misiri akayudana n'amara kumita Loyda niyo ndiyo n'indara bari no bakuronda bundi kwita ahwe birunje byuriyo nuko rutajya ngubona babikunda konka rahanga aine plan naza kushereka then time kwera ke naija kwija kuya yaho kukigambo kirikiriya nikigira ngo marika yagambira nanga ni Yosefu okusyo bundu bagambira ngo mugire muta murugeyo so time kuyashikire nanka marika yabenanda Yesu kwijaka akega akazajo mu ntebe ye biburne jangu Herode kuyahereze kufa marika yagambira tumugende mugarukeyo abo kubahate no guteka konkito kino twena ngwafe konkani yenda kugambira Loyda rangana ija kushereka ajya kuteka mukwaho kwe abukwe byuriyo nuko ari abanyarwanda babireba kandi narahanga nabireba kandi arahangana cyari kwenda nayenda ngo abantu mukora abantu okay yebare mnonga of course ko wagamba abakubamba byange birungi ba kandi bineshonga akubuntu bayambatera ngo akuba shininga uza kubacingira atuba kuruko ngana bwe hari abakwana basima hako bakabatakabireba ho now program ejine gendo misho turiyo tugeza kureba icyo cyari cyane kare uguno mumba cyara bine bibakozireho izo projects z'wantu reba n'izindi na n'ubu habyo byanahereza tuzaguza mu tuganira twaza kumuroka cyemunonga tugaruke twineho abandi tunabona abacyara kandi nabo bine icyo bashimiye kwabura ahakiro ikiyugande rwe kitamagana gese yo kusabuza burubiro 8 bikoze kwa kashatu which is tomorrow mwabare mnonga TV Katugachi. Ngo kunana kumanyise twatumira akamuro kache munonga mu studio ni Vincent twino mchara Loyda charukunda red cancer abwara ba sub county omwebembezi kandi mchara utwatinaha watubaganda bintu bingi kandi twayigito ho mwami munanuke venance so twagaruka sebo nakwakira aramusi abo kutureba nashemerwa muteka program nyenda kusima abaturukeze na management ya Radio West na TV West kuri mu batostinga kugamba n'abanyarwanda
ashongeze kuba affectinga amazina wawagambire konka ntwenda kukumba kunga abakyara baitu kugira ngo icya Women's Day nyencha kare bachikwate kurungi abo ko twinakimanya ngo abakyara no musinge gw'amaka kandi umutekanisa program noreba umuramo gwitu bw'izoba okukwesimisa abakyara aba basize kugira bakora ntwenda kusimana bingi munonga abakyara konka bw'izoba focus ninga makanda twenda muri bara tukareba nibitambura bita itwe nk'abanyambara ntwenda kusima Hon Loyda Muhimbuura gamba nokora kansara witu kanda kuchiko mukanso yambara nomanya obwire utwamara mukanso tuburingwa konka hine byakozere ko mucyara ko muntu kandi nene byakorire district oyihero kutensa z'abantu bambara abuhereza kandi no kureba bizibe bine abasize kugeza aho umunonga kureba ngo yayambaho kugira government kugira emeromo itukora nka government umuntu atine sente zitakumara abakurikiza nyenda kwamanyisa ngo ubwabiso kuko zanko witu cyandahi tukaraga kugira eshatu yatera scheme ya mizi ya gicu so honorable grow musima kijagaza amezi abo ko twantugamba mizi ahamagara go mucyara n'ikindi cyango mnoga abo kuba amezi gaburo mu kicweka abashija ntu affected konka bakazi ba affected mnoga akomshe yarga mu rumo na expecting ko kaza tekere na tekesa mizi na yete ko kubona mizi go kunaba mpaha kahuma mbwe twenda kumusima ahabwe icyo abo kuba abasize kukikora kandi abatoko bakimanya icyo ncyo tukumanyisa twantuzaguza ubuzima bw'abacyara tume kuba itunka mentu bayambera abakazi n'ababezwe nande ngo zona kureba ngo babasa kushemerwa umukibarirwa umutekanisa program nawo kutureba no bano yetaga kandi kugira nambwe nako ibyo event rero batwatse umushozi kuri mu mabare noresha Honorable akaba ariyo nagezeho kuza kureba umwanya wo kugura kureba uko yatebekanisa mizi mbona bacyane nakibingura akagongira bakimanya noreba wabire nagezeho kuna so mbona abakazi ntwenda kusima Honorable Loyda kureba ngo basakuza aho ukaha government umuzi kandi Honorable nyenda kusima ahabwe binde bikozerwe abo kuba ekikwatire n'imihanda okugrading imihanda nikikuno na still wazamba cyara ningi ba Uganda hatu nkawashuma akora noria noja kushanga Honorable ngo abakazi bingiro wari yumbi tukushubura 90% y'abashuza wari yumukora noria n'abacyara so ko kubasha zire nguto nikibazo cyangwa mucyara yaza kwangirwa kutambuze mishuburo ye kugita aha mukatare ninyenda kugamba umutekanisa program tureba ngo ngambara district atu kugambara esente zo tuza kutunga zo gukora inguto za fari kota iyo financial ya egiye tabarnena tukazitungire twarumba kota fo kandi no kimanyaki ngo esente zo kutunga tuyamse zo kutungurira amashita tukashora operate tukashara inguto mbone tubitazi mba omwani mwanchana so yonkanso yes please so ibyo gamba uno bimanya kashatire tukujya mu nimba imanyu nabataka mukuganira bamanya ko so tutungire umugisha mubi tinko manyoba no kugira ngo oba government ine sente ngabasha kibito baba tinkimanya abo kuba itwe government katuragira ngo neza kutwesente mu quotas twirukanga twakora advert twaranda baruga ngo bakaza ukora umuntu tubara ukaraga bakavuga ati mwana bamanya konka abo kugira ngo tutungire sente za quotas iri tujeme series nka district tubemereza kwendera no kwa kabiri echo nikimanyisa ni kushaka umteka sababu nakureba nikimanyisa ngo abo amakagawa batebekanise kwihoma ka sente ka physical era bana binobuzo nikimanyisa ngo mutindo gwenguto ezituru gukora zinobuzo nikimanyisa kureda hiya kweneza kushara hari yobuzo hata echo nikimanyisa nkigumiza mu kigenda teganisa abacyara bitu abukora mu nguteza kuza gukora business ninga bana abakubasa kuramba kuzayishomora kutunga ubwegeze twenda kushaba no kusima government yetarwanyisa ebasize kuyikiriza ngo n'abantu bino kubasa n'indi yose babase kugikwatiraho entunguke base omtekansa program ninyenda kumanyisa ngo ntwende ko isomo bwambera bimeze bito bakutushakira ngo sente zo zije ubukirikare akwe sente zo zizo mu cweka cyakana ninga kutakana nikiza kugumira sente zo kuzikoresa emerimo yo kuboneza imwe zigarukireyo abantu bamwe batakiri kwenda kuteka tekansa program tureba ngo sente zo no bazireta bakerirwe nguzigaruke ubundi zazigaruka mu treasury zigirema engaro zarabamo hazazaragarikira imihanda yenga
akano yebuza umuntu uri kumanya police ogitireho uri kumanga sente zo zaza gukora nzara bamumetendera ukazohoreza hakubore sandibi kandi ukorese sente zo ni no kweze n'ekicweka hatu no buze leta district ngweze ukorese ninga sugarukira bona nitezo kukanza so kubona abantu tuyamba kugira uko bakwata no government tune kubasima na munonga baba bari abacara tukwira okuzaza icyo cyaka umunyarwanda bagira ngo wenda sima eburo waja ato umuntu yana kuri cyurungi twina kumusima se word of encouragement ko kanyira kushobora kwece hati goredeje wano ranasharsa abantu kuba kugera bagete goreda district no goredeje yapangise sente ine namba politi ya politi hato hora abantu batanka kuti Hon Loyda Muhimbuura yeterera bya government sente zakozera mizo sente zikakumusha mukimanya because hazo district zinekoze procured nimba n'inchimanga speaker so tuyikereza umuntu arakozera ikintu na munonga yari umwembezi wo mucyara tumuhamane tumusima geraga mani akayira kora abantu bigana yabari munonga oguru bamweta umwa Venance kan kansara aha district and speaker wambara district nabo ico ari umukansura na matezi sente zirino zikoresha twazihinguza kansara nari kugambira ngo mwari byo bikorwa kuriya hinguize byo bikorwa manje umuntu nanye kansime ahabwo ico abo kuba if all places were with people abo kufa y'umunonga zini imbere kabe hindukire hakanga turizo kamura kandi konga turaje kamura kandi tuzahugendera kimwa muheru tuzagaraka nundi jo mucyara nabo cheka nico kimwe bitu turukugezaho kwetebekaniza z'icyo cyanye nchakare ekiburu mucyara shemeye kuzaguza konga kazaguza mu muringo ogushemye program niyejo kukibaho abacyara abebembirwe omucyara cyarukunda umwebembezi kandi turiyo tugezaho kureba how best we can have it celebrated tarugaho agent TV West twagaruka kandi turiyo mucweka cya muheru nawe cyo ni nchongera kusima abagunda no program iki aha TV West nyenda kusima Hon Loyda niwe abo program age it is here specifically because of you yoni banyita Vincent mu Jersey twegitaho nawo nko mucyara reka baramusyeho rero turi kugenda tugeza kwenda twakwakira first of all amazina gawe yabara mutebekaniza wa program amazina ndi Susan Tafa speaker wa sub county vice chairperson wa NRM wa sub county nashemerwa abizobiri obare kuba nitwe no mwebembezi no mucyara mbwenu ekireke cyanye nchakare echabacyara globally arengosiyona na Uganda ni mu kushiza gusa twenze urugiro habuzo buwahereza abacyara nabashija kwenda kugira ngo icyo kigironga cyo because abamwe bacona niyo ratege dingo biteka so harga mu violence umwaya go kushemerera yabari mu mutebekaniza program nani ngamba kiro cy'abacyara kitukuza kujaguza nyenchakare imbaza nsima government yitu ya NRM eje tuberireho yacira umukingo ito tukemurika kandi gahurwa tukatabone nkoro makagaitu kandi ubundi kuba ningisima ngako muri mbana kambara nsima abebembezi abakazi abasize kora abakoze abako tuburi omwe ngo akoze nambwe no muri icyo nyenda kusima Hon Loyda yabaro kutubere kibajo yabaro kumkazi muzima tukakureberaho kandi ukagezaho kutwimutse kandi club zeze kugezaho kutufomingira ukaba patron wazo zikozire cyango makagaitu abo kuba umukazi w'enyumoko namanyango kiro cy'abacyara nawe ntunguka kunka twingane bintu nibitana okora ntukora umucyara ine role zeze ezashime kuba nakora ashime kuba ari umurezi w'abana ari umuteki ebyentasi atasiye konka kandi atagira umusheija ati nanye ndi umusheija muzima nga umukazi no mukazi ekikuru munonga no korera makagaitu okutabonda umukazi kumanya harukoma kandi ubundi ekikuretera abakazi kondana ubundi no byo mukora kumenya cyashemereye kuba nakora abo kuba umukazi wano mumanya ati umurimo wanjye
nanye abana abanyine cyishime kuba ni contributing antase yeka nkuko ubona Hon Loyda akikora akazaha farm ya developing a farm twahirwaho abana bitu nibegeraho amashomero gitu nkarwansinga nagana gatereire tugakitemba kuzaharengo ngaza kubuza food trips ahubwo ba farm yabo it's a model farm haro value addition ibyo na biryaho ubwo no mcyara nawe Hon Loyda nanye natungo mu gishogu kusima ihanga ryo na nereba kandi kachikora nko kubizimanya kusima bishibo kutakusimira ki nke gombora yito yarubaya anchigambeho nka speaker entasiye gombora yito ningi nangone nguto zibizwe kusha government ekozirwe tushazreho konka Hon Loyda tayiro musada buri parish yakina nashara yakaguto na hazo mukorecho yo intekateka ngo bafutere ingaro z'amani nitwa bacyara yes n'abashijana murabamu umungutomo tunguke mpango umaka no umukazi kwa ari kubateye kwatsege akamanya cyashone yakora ikati kuba abo ibigombe binjinde biterwa abakazi abashija n'abandi batamusende kuko n'ubwite babwine kandi abo tubura umushija ngo namanya rori konga kandi wari mu gishogo nabo nsima aba bakiri yambaramwa aba bari kumanya atindishe nanka arabagira babona tuza kubashabira nibaza kurugayo mpora Hon Loyda yenda kongera kusiba akamuhero cyamuhero nitwa kayabaya Tagambrasu. hatkatagambira abakazi bakabarwa ukakaguriye kugenda urugendo kuza kurunda network so mukazi ogo warumwa urugwenda vuzo mugakwe nafite nakati ushanga umwe ya zara kubi ningo mwana yamuyita nkebyo ningo bunda breeding aitwa ebitakubera muyita kunka Hon Loyda nyenda kusima abukuba kuyashyira aturubaye ekizibwe cyo yakireba kandi kuyarigere kukireba yishaka kanso yatinvolvinga azimwe nimwe kinkurana mu kireba uvuko sito tukandikireba kubwe ko rubugezere buta ubuzire konka connection za Hon Loyda sikayamba cyango kureta murongo turubaya yebare mnonga omucyara Susan Rutafa ubwo mwembezwa n'umucyara ebyagamba no bireba nkabantu abatwiro bicweka tusheme kurwana mnonga kurango bicweka bitu byagira impinduka umbe kwate no bwembeze kona rero wagamba ibintu bingi tukutandika kugira ngo umucyara inahagarukira na naho Susan ya kigambo kugira ngo umaka tumanye ngo ogwaine roles no gwaine roles so tugiye mpaka kwa yahayana no rukuchiro ndizo nachi nanye nzire ngo nko mwebembeze wabantu gamba economic empowerment y'abacyara akana urabagamba mu bibina bakutera nachi so how important is that to women webare mnonga manzuri kandi mutekanisa economic empowerment umbacyara niho gikozira mnonga wahuraho na rubiko gumucyara ya kigamba ibina bikozire nangwa sakwemwe abakazi bakurenga bingi 600 yes kandi turi more than 60 million you can imagine then hariho nkamashomero guna birenda yayira cyangwa abaziri bari mu school fees kana baza kurera abacyara tugezaho munonga kurango twashomesa abana ngo kunana abagambye n'ekintu cy'uko munonga abacyara nkagena nimbahirize empunu ushanga buri family nimbahirize empunu abandi buzi abatakurize empunu yeah so nagezaho nabahereza ebibashima gukora then nabahereza n'imirimo abacyara bindi bakora ngo wanje mbwenu mbeta mbahereza imirimo kandi yerukura ngo abashije ati bakukora kukubyara kumbera kugira ki okujesha so nurangiba nimba empoweringa kugira ngo batunge ki entasi yes kuba kurugaho sente bakuzibona bonese basikoze sekikire kandi ndiba ngo ekayabo buzima yatunguka nabana bashoma aza kinkora je munonga so nyenda kubahiga bagezeho betwari nkabacyara ebyo byo kwingana tiburije kutuyamba
n'amazima bakatuhereza ubugabe president witu Museveni akawutuhereza konkata akabukozesa kubi omukyara ayine kugamba nko mukyara twaze ko mukyara agambira kachena mbwenyo kuba n'ingamba ngo takumanya kugamba nani nyenda kubaruka nimbaruka konka bwenshi tindi kushija abashije n'ibashije bino bugabe bwabugambira y'iguru baketwara nk'abashija then itwe bacara mwenyencha kare ekiro kitu tugambe mpora twaze mpora no makara kakacheni kakoro umuntu romantic omushija nahurira yabaje ona shiwo lyabo mukazi ugambira higuru omushija nakutina nebya yanaenda kukorera abatachi so ebyo kwingana tubereke kandi tukole mwabihurira nyowe bintu kubyegamba umuntu takira kwigamba konka ebinkozire mbukozire okutwaza mpora kandi ukapatanisa n'omuntu orutura nawe omuka kira munonga nangwa n'abana then emihondano yo mumaka tugiyeho then amaka gitu gakurakurane nimbendeza ekiro kikuru kirungi kandi ni nsasi bwana chairman ebusifiri bitogo wagireho aferirwa umwana mbwenu hati naninjira mbwenu ukuzikanye nchakare nikibe munonga abantu batwaferwa kunga tuhamere ahamuramwa kandi tugume tukundane tukwatanise nyo ninkunda kubakorera abanyarubaya n'abanyambara mu nkwase kandi mu nshabire rero ebiro byo misho ibintu byona byendege nyenda kusimba yebare munonga bona bubitira twatanise yes yebare umwami mujurizi yes ni webare kandi nyenda kusimana timu yona ningashi management W ya TV West mwebale munonga tutekereza turukuza kuhendera of course in relation to our topic nyensa kare kiro cy'abacyara ecensi yona na Uganda ugitiremo gira kagambo ko wasigira abantu batureba TV West yeba nyonga mutwekansa program abacyara abarukundeba nigaba kutureba nimba higangu nyensa kare mu setting standards z'amakaganya ecyo rukwenda ngo webe ecyo rukwenda ngo umwana wawe abe ecyo rukwenda ngo entwaze umusigere gasa amakaganya nyencha kitebe kanisa imukosha berahanga abo kubana Maria mwakasha barahanga imukosha berahanga ujye tenisha abana banje babibatisha mu kirwanje abati nishabiri hanga nishabira n'abana babandi setting a standard zizo then next when them kama kwali bakiteyebo oboyine ka checklist kawo bite bibi nashabirera hanga nkorire bo bingaye ankorire bingaye akatata kumanya na itukuza turukwija yabari muno otherwise abacyara mwena itakare mushaguze umuringo gwanyu mukore byo mutano makaganyu koro turanogamba Mushaija waboneka yawe n'incyakaro revising or setting positive standards abaza katakwi ito tukatakwitwazayo kandi tukumanya kuyontumanya ngo n'ikiro cy'abacyara full stop kuno jyangu tubere connected obundi muri twe kino wakugireyo akatuletera message y'abanyarubaya honorable ati niyo rukwendera mwe now your concluding remark abakutureba country wide and globally then Y'eizooba yanyenchakare abakutureba mwebare kutuhereza ubwire bwanyu mukashitama TV mukatureba nimango twagamba mwabikunda nyenda kusima family yanje abana banje umujija wanje bona bafama abakozi banje bona abundi kuturana imbedeza ubaje nyenchakare umucyara cyanje baskayana nterera kasimu tugambaho hamwe angambiro kuyacheza je rero tuguma twondine mwebale munonga family yanje nangwa niwe sima umushija wawe rero wakwikirize esyanke yo TV honorable ni kusima first of all kundo umushija wanje nawakakunda niyo nshonga bwenki nkwine shaheji kandi we ni musima kandi nahi musemera ahango munonga nyita kaniza kongeraho abo kuba n'ikiro
niyo cyanye nza kushitandika hata nayo komuka cyaba cyane nza kushitandika bwaze kukanye nchaka cyanye kiba cyahirire kana yebare omusheja ngore cyo na family yanjye n'abana banjye. Okay, so niyenda nanye okusima imwe abantu batureba mwe bari no kimakora ho narebe we bari kwija okureta program yo kwegesa abareba bintu kibihamu buri umwe namanyi cyo gukora cyane aho kugarukira mwe bari nimo kumushagika nangwa n'ubundi kwera ubujuruzi ibyo bihinduka umuntu yakashara cyo recwege nonga when it comes to drainage amizi tagari yuji kunga warebe ibintu kubigenza n'ibintu so bari kugeza kuteka teka cyo kugira ngo yagarukayo nashanga icyo bakweta positive change kanungi yenda kwibaza bari bati vesto mabazi yo abo program meji turi ntwendera zabashayira nizo tugarukiraho imendeze birungi murare kurungi icyo cyukuru cyurungi cha women's day kandi kuzakongera kwatagana nyinshi kandi program zigarukaho kama barinde. Amen.